Srbija samo u zgradarstvu troši oko 3 puta više energije od evropskog proseka, a prestonica je najveći potrošač. Iz vlade poručuju da su efikasniji energetski projekti već pokrenuti. Danas imamo solarne parkove, prve vetrenjače su krenule da se vrte po Srbiji, a boga mi tek će da se vrte. Te čiste energije i u saobraćaju, to su neki naši prioriteti. Beograd akcenat stavlja na obnovu izolacije zgrada i uvođenje ekoloških vozila u gradski saobraćaj. Sa kineskom kompanijom ulazi se u projekat koji će konačno beogradske toplane povezati sa obrenovačkim termoelektranama. To je investicija koja je vredna 207 miliona evra i podrazumeva da se iz TENT-a neće bacati u reku više ona vruća voda, nego će se toplodalekovodom dovesti bukvalno do elektrana, a onda koristiti za grejanje celog Beograda. Cilj je da i privreda i domaćinstva racionalnijom potrošnjom smanje izdatke za struju, grejanje i vodu. I leti i zimi za građane je jako bitno da vode računa o tome koliko troše, ali koristeći pametne materijale, pametne prozore, pametnu izolaciju, ne moraju da smanjuju komfor u kome žive. To u stvari jeste fokus energetske efikasnosti. Iz Brisela najavljuju pomoć Srbiji u ostvarivanju energetskih projekata. Zato smo mi tu da pružimo podršku kako bismo postali efikasniji u iskorišćenju energije. To je sektor u kome je još dosta posla, jer kao što znate, nafta i ugalj su prljave energije i treba mnogo više čiste energije iz sunca i vetra. Evropske direktive u oblasti energetske efikasnosti i zaštiti životne sredine su sve oštrije. Plan je da od 2020. godine u zemljama članicama Unije novoizgrađeni objekti imaju nultu potrošnju energije. To znači da će potrebe za energentima za grejanje i hlađenje pokrivati sopstvenom proizvodnjom, a kišnicu pretvarati u pijaću vodu.